ia i le maota le nei o le tui atua te pua tamu se efi i songi ia o le ua se e mai ai ia le isi le nei o vaenga tā ua o le polo kalame whaanga solo i laso no lure nei ia o le whamana tuina o le tātou Tūto'atasi ia e pei o na iai le fua mawhaatasi atu ia ma le tapaitai polo suia whaasalau ia Mary Tiana o le ama wapaalua wala o foi ia le whangaina o le tātou Tuno'u i tau warumanga o le nei whaamoe tāua ia mālo foi lo na sai Mary Tiana le nei te mo le aso. Mālō lava soifua malangi a mai lawa fionga seu. Ia, mana ia fwele ni tai au le stato mafutanga. Ia, me se fo yo le tama fai lava e longo puia li. Ia, le mamalo le atunu. E me se lava i la tau lo o mai mo mai le tato pol kalame. E le ngata i Sāmoa nei. Ia, e me se fo i so se atunu o le lalo langi. O lo o mai mo mai e tato whaasalalanga tu sao. Mai lo tato mauta nei o le tate building. I nei ia pia. Ia lea loo whaataunu'u ina ai le tātou Sauniga le nei, se tasi o Sauniga whapitoa o tau manga le tātou Tūto'atasi. Ia ma o le tai au nei, ua tātou iei nei i le Sauniga o tūlanga Mālō, ia e meiso whailonga Tauāloa o Sāmoa. Lea e amana ia ai se tau tua ai o se sao fui, o nisi o toa manu ia matamali i o tātou watunu'u ua te lelo lātou sao e te tono tātou watunu'u i so se tu a inga tina e mamatata ia mālo lava leo na sai i seu ia le fukotoi a mata tātou tātou le nei tae au. Nā o le lava ia peo na whaatulanga i le tātou porokalame ia o le Sauniga lo ia whaare mālo o le tau awina o pine Tauāloa. Ia o le apa moe to ai tau maloa le kamano foi i o le Aloā'ia e mai se foi ia o le tātou mālo le palemia ma le kapineta ia pe foi i la tau o le elau tongia tamali ma a whailaunga e mai se foi ia o nisio i la tau le o filifilia e tau au ia fa ilonga Tauāloa le nei ia i le nei aso ia ona amata foi lea i le upu whaafeiloai ia e whaafilo ia ai ia le mamalu wa e panei ma hafio mai ia ona whaanga solo i lea ia o le tātou porokalame e pei ona iai ia i le whaatulunga ina ia o le tātou porokalame. Ia, mo le sila fia foi la tunu lau tele lo mawa mai nei whasala launga. O le tātou wha moe le nei na whaavai mai le tausanga e awhi i wasalau i watolu. Ina wa e fo i se tō wha i le Mālō ia mataitai fo isa ia na vai tau ina ia fai se Sauniga whapito whapene e amana ia i le tau tua mana tua seu le tātou watu ia o tātou nei le tupulanga o tua malatou taitai ua lango mau mai tia sa te lelo lātou sa o lātou ia lewa mafu ai nei tai au tātou tā pena ia mapatipatia ma whamanatu ia le Tūto'atasi. Tausanga oma awa ana le sa noa ia le ngaluenga fo'i ia ma le tauasa mai a tātou tua a nei ia se manu fo'i tau te le whamanatu ina ia ma tātou ia le nei vai tau i le tāpenanga le Tūto'atasi. Sa o le lei lava o le tele ia o vaenga ese o matawhai o isa whaapea o na tau mawhai ia tua a nei ia o mawhai o na nisio a whai langi ia le whola kua peitai o le ia i o la tau a inga o whanau ia o lo mawhai o na awai mai e tau a au ia pine Tauāloa nei po whai runga Tauāloa nei le mo i la tau ia sa ina ia le tamau a inga o la tau atunu o le tūlanga tau ta'alonga le tūlanga tau i soifua Mālō ina i o le tūlanga le tau le tamau a inga o pesi nisi ma tūlanga o whaapena ma le tele na fo yo vaenga ta o fo ilea sa whaapea ona to whai sao ai ia tua nei o le tātou atuno ia le fo iwa lautongi ia e tau au ia fa ilonga Tauāloa nei peo na e ta ua tau sanga sa a mata ia le pa moe le nei ia tau te fuala i o le fo i ona whaatulanga mai i le na fo i whainga Mālō sa i le na temi le lawe wha au au whainga Mālō tūla e mai e tau a vele sao sa mua le temi le nei o luna winga o se wha moe tā ua ma o se wha moe lava e te tau peo na wha pepina o nei wha moe tā iau nei Moni e o ma ole mai tau atu fo i le tātou pokalame e tu sa ma le tō i sifu mona tupu ia la tō nei ua o le amaua ia tūlanga i whailonga Tauāloa ia mapine peo nei tā ua ma o lo o wafia e fo i ma na ia tātou taitai ia wala mau mai tia sa ma
o le peona i saunoa lei nei ia latou tauāinga fai masui ia masalo o walo ma whanau le ua malanga ma le fai mai tau atu o lo ia tauāinga o lo malanga mai atu no mamau ia fia awai lava ele ngata tatu Tūto'atasi ia o le nei fa moi taua o loo whaatūlanga le whaamoemoe le nei pei o na sira fio le whaamoemoe le wale sa tu whaatau no uina lava i tai le Malae fo i le i Tiafau i Mulinu'u ia pei tai e tātou te le whailoto ma whasuia inga o le tau le oi sai e le o loo iai le tai au nei le ala le o le toe sui mai ai le no whangara le nei wa iai ia mao se sui nga tala whea ngai le nei le ngata fui tala whea ngai le nei ia le te leo le whale nei po le mauta nei ia ai le ngata leo le malu le nei ia mo au tātou taitai, tātou Mālō Aloā'ia, ia whapea foi ia i lātou e whito i tonu i aile nei whaamoemoe para nei poru kalame. Ia e tu sai male tūlanga o tu e sui mai aile no whangara nei ia le tātou whaamoemoe peiona whaatūlanga. Ai peiona tau whailo atu ia o le tātou poru kalame e tu ai tau no umaloa ia le tātou o Aloā'ia. Ia ona whiwelo le upu whaafeiloa ia le whapea ona whafongaina ia e angawhini to i mano shem leo. Ia o le tātou upu awheloa i le nā. Ona anga iro le tātou Sauniga lotu. Ie pei ona papa i o te le tātou korokalame. Ia o le sunga i le whawhengainga, Reverend Dr. Lātū Lātai. O le whawhengainga le kālesia e whakasa ia pia. Ia o le aia taita ia i le talo. Ia le nei Sauniga malu ma le Sauniga tāu i o le whanga solo i le o le tātou korokalame pei ona iai Meritan. Seu o le aso le nei e moni ele mau fu le tātou watunu o le ala i le pule le tātou. Matala fu i o le whaaloalo pito i mawalunga lava linga le tātou Mālō. Ia e amana ia e fu ina i nei tangata. Awa e moni ele upu o le lato tautua. Ia lewa tātou pēne ai. Lewa tātou wa ai ia le tele o le atina e ia o suinga i le tātou soifuanga nei e mo i lava e iailu i tau e iailu i tau tātou te whea ngai ma tātou awa o tātou fu e wha moe isi atu nuu i whafu atu ia awa ia tūlanga wha pēna wha tawa inga ia pe foi lau e ne vai tau i le taumatau le pensini si tulo e mafua mai fo i whafu e vai ele o maua se pensini po sa sua o le tātou o le wha moe tātou ia tunu i whafu ma o le mafua angala le nao le nei tae au ase o le tae au le nei e whawhetaia maamana ia ai ia le sao ma le tautua ia le mai se fo i le ngā pātia na tau taio na i tātou taitai i ua tuana i atu. Tā ua whaamoemoe pe ona mōre mau mai. Ia ua whaatumuria le mau tanei. Ia o loo wāpa ia le ngā solo mai pēr. O le tātou tunu'u. Ia e mōre mau wina fo i le nei whaamoemoe me se lava. Ia o halo ma whanau. Tau ainga fo i o i lātou. Ia o loo whapea ona aunga iai i le whaamoemoe. Ia i le nei fo i aso e pei ona iai. Ia e ona tau tala atu le tāporo kalame i o le saunoanga au tū lava ia o le nei fo i whaamoemoe le whaapea ona sauno i ai ia le fionga i le i pālemia le sunga ia anopo laule le male toa le utea o la te ibao Fusia Smith o ia lea ia o le au maia ia le saunoanga au tū o le nei fo i whaamoemoe e pei ona o tātu i whaatasi le maru nei ia ma le whaamoemoe e mai alo le saunoanga au tū le fionga le dei ali palemia ia ono tātu se elo le ia ine whae inatu o whailonga Tauāloa Sāmoa. Seu ia o tau whaena leila lea sa matau e tatu whasalau ngai le na le afio anga vai mosu. Lea sa tatala Aloā'ia ai ia le maota ia po le whala le mau. Stasi leo wa ainga tala whaasol pito. O lau i loa e fo ele afio anga vai mosu. Ia ai mai se ona tala anga ele tātou atu no ufo. Wa peo i tonu a lea sa tapu vai atasi ia inga luenga i le tau mawhainga mai i le Mālō Tūto'atasi. Lea sa taita ia e lea fionga tupua tamasese lea lofi le tolu. Ia le vaenga le mau. Ia
Temina ele I taitaina Ia. na o Sāmoa I vaenga ia wa iai taimine mai ole peole tulanga foi na le ai tamawhai ai whailo atu I le sao o nei tamali'i I le tamau ainga foi mala tina o Sāmoa ia wana a mata mai tātou mele iai nei wifa tele ma Rona ta warana. Ai me sera foi le toi fau sei no le pale le ole mau. Le ngai o le fale sei na te me le Tūto'atasi la I tātou. A pio ina na mata ona fofo me ese tā penanga. Ia o le tātou Tūto'atasi o le tā penanga o se sa o tonga. Ia mo nai o tātou tangata ia nai o tātou tua o tātou matua. Sai iai le nā taimi. Lea sao lātou a tapena ina ia na fo ia tapena ngai pe ona iai te pulanga lai luma mai o tatu peola e fo i vai ane fa fonga le tunu a wole ai se fale le ona tulanga fale tatu va ia ia ma te pulanga de temile nei e ai pe la ngona le tala na o isa ia le falo le mapa o isa ia le falo le mapa te fa matala tala la ia le ai fa fitai le to fa wa e fo e le fionga le fale mia ma le fainga Mālō de temile nei si to e fa usia le fale le i se fa usanga mautu le ia ia avea ma se fale foi le fa amataanga pe mana tua pe i le tūlanga o iai ia o le ai toi fausia la pailungo o le tūlanga o le sai le mo tere na ia so uma vai ia ma va ia pela le temble nei o mai fa sino ia le fad ia fa vita o le uta to va ia pela ona mo le mawina le tai au na le la na fo ia Sauniga Aloā'ia te tala Aloā'ia ia le fale le na ia maua fa vita ila o toi maua le va ingo le fale I nei te pulanga o ia le temble ia i le rumanai ia ai o le tau amatamatanga rena o le faufaunga o le tātou Mālō Tūto'atasi lea la o tātou sa o loto le temile nei ma le se lo fi whalongo ai tala nei le mene o le po o vaenga nei tā ua le tātou fo isoi fuanga ma le tātou tala whaasol pito ma o se vai tau pule nei ele vai taimia ai o le Tūto'atasi e tele na tala noa ai tātou tai I le tala whaasol pito ma o se taimi tāua fo I nei whana waong a me se lava lātou ia e avea mata opo ia o le history o lātou nei e fia avea ma historians e fia e mana ia fo ia lātou te whaalolongo ai o tu ngutu mai ia tala whaasol pito mpamtanga ia te o malu ala ia lea I le mawhawhawa tamai titi ia wai au ngā fo lumanai ia wau pea sa ole upu ia whanau plaiti ia ole lumanai lea ole tātou watu no ia mai ole mai tau watu ole lava inga e mai lava ia tātou awala aulia ia ole mamalu le palemene ole kapeneta ia o sui o ainga o lātou whamanuia ina I le nei fo I tai au ia ma ua awhifio mai fo I luma o tātou awala aulia ia lana fionga mamalu lea le Mālō le taitai le Sauniga ia le fionga I le palemia ia ai me se foi le nei tai au ia o te I lava po tātou whai mea tui nei le maotau tate ai o le asa whapea tātou te whasawili ane fo I tai le Malae o Tiafau se e atolu o whaalao lao ia Tiafau mo whaafiafianga fo I leo leo auli ia to e ofo le nā taimi e o maua se lao fie mo tātou e whaatino ia tātou whaafiafianga o lo whaatulanga mo le au auli au mana ia fo I lito e vave o na whaangai oi e le komiti au tu o tāpenanga o tātou Tūto'atasi ia le toi whasuia inga le pei ona iai ia ma tātou iai whaatasi le nei fo I malu e pei ona iai ia e pei o le tūlanga rana whaalao lao fo I awao lia ia tātou whaafiafianga I le au auli atu mau pēr tātou pau kalami fo le nei aso ia o tu te mina o mo fo ise to ole lei ia mo fa tino ina wa tato fa fianga wa pe ona mata wa tu mana ia fa fianga ole nei aso pe ona a tilo atu ai a ole fa tu moria lo ia wa ia le malu nei male a mautele nei ia ona ole fa mo le pe ona fa ilo atu ia I le fa fonga mai o tato wa tu ole Sauniga Aloā'ia fa le Mālō ia le tau auina o pine Tauāloa ona ai mo mai ai ia I le nei foi vaenga o atato fa longa malaenga o atato fa longa male nei wa a pe foi no ito no mai ia fio mai sui fono sui to fia e fo wa nei mai le no fonga nei ia tari fo ia isi o tato Mālō bala aulia
ona amatalia lo le ia mai se ole te mawhaila ba ia tātou iei le teimi wha atulanga ina. Ia mo le tātou porokalame i le fo itu la o le aso. Ia, se o le mai tau atu o le la, a matal tātou whamoemoe, wale fo ua, tātou nuale taimi o le, tātou whamoemoe le nei tai au. Ia, ale lei ona, tu atu loa, ia tātou whasalaunga i le awhionga le whafonga le porokalame, le awhionga anga whiri to mai mano shem leo, ia a wale whatautaina tātou waso i le nei tai au. E fatule furisia nganga e ai fatule nga e situ al faitau lanu na wapa e le so ona to ao e mata maunga mauru fanua o le tuno fato a fau tui vai liwa pe a fai e fi sanga le matang ona fai mai leo le mau Sāmoa ua fau tu le li na ia tua i foi le nei aso i le lolo wa ma le finangalo le tua i timunga a o le maua i o fo launga Sāmoa e fa poponi aso ua ai le tua ni asfola ma ulunga ma poe pa ia o Sauniga a wa le wa a fia mai pa ia ma ulunga tai o e kalesia a fia mai foi le pa ia ma ulunga wa fa ulunga o le tatu Mālō i le fia mai o le fia ngai le o Mālō le Mālō ma le misiofo a fia mai foi sui o fono sui to fia le sua tu le sunga le laule le male to le fia ngai te tai o le Mālō le ni palmia a fia to foi le fia ngai fo salai a fia mai ministar kapeneta ministar ngolang ia e fa pe foi sui o Mālō mai fafu ma ulunga foi le nei tai o wa le fia mai o le fia ngai ele matua ia pulu matala e junior lau fionga ile ko vana lutena o Mālō mai ki Sāmoa pa ia o Sāmoa ua poto ia ai ale pa ia maulunga tupu mai pa au ma tamali ma fale upolu mai se foi fionga i tamai taisa pa ia o whainga ruenga tutofi le tua o le awha e ina i le nei aso pini Tauāloa o tātou tunu pa ia masa ma whainga o tātou tunu e amata mai saua se ia pa ia whirim pulitu e iei stemi ona tanoa leo le fionga i te itai o le Mālō e anga tonu ai le nei aso ma le maulunga ua awhia mai ma tala mai au e iei leo le mātou manatu mātou whātalo whātu i le nei aso mātango fie pa ia maulunga o le Sauniga e ona i tū te tele ma ona i tū taulangi whātalo whātu pa ia i masui o le fionga le li pālmi o le teitai fono i awhia mai su mai ma tala mai au e le Sauniga le nei mo le whae i nātu o pine Tauāloa alo tātou Mālō mua ia me matau sa ua le vi inga o le tua se i sulama tātou sa filona ngale lei malona whamaoni ia Sāmoa le melea o te tapa ai alo sunga i le whawhengainga sunga a latu doctor latai al whawhengainga taulangi a walo sinama le vaina lepa ia whape foi whale sa alvalasi mamalu ia tu e tu sa mau ia sumaya tala mai au mo le amataina o le tātou Sauniga no sunga i whawhengai
La tātou tāpua I le atua. Mātai o lua sifulu, anon whai upo e lua sifulu ma lima. Wala watu Yesu ia te I lātou. Pape atu leo ia, o tau iloa, o li onu ese wali itai I lātou. O e wasili foi, o kule ia te I lātou. Ai le whapea o tau, a se fia sili ia te o tau, ia whai o ia ma o tau au auna. Se fia muma fo ia te o tau, ia whai o ia ma o tau tau tua. Se o tātou talo mo le nganga pa ia, se o tātou I fo matatalo. Le atua, sili a se, mātou te whanau nau atu I la awa whio. Whio mai e ala I lo nganga pa ia. To ia, ma pāpatu sei nai mātou umanei. Nei o mātou whai aere nei Sauniga I le awa ma le minga o te tauai. Ma ia whasili nai pēa lo lava viinga. Ono Yesu o mātou te talo atu ai nei. Amen. Nā tātou pese se lau vālu sifuru. E le leimi o uma wa ia Yesu. A whātasi mai o te while mu. So se ngā luenga pule lo matai. O te loto atu whiri mai. Tātou pese se lau vālu sifuru.
mai mawhauwhaunga whaleanganga. E lima taitai nai tātou le nei whamoe tā ua. O te fia whaitauina nei upu mai lea fionga pa ia ane atua. O le tusi o kolose, i lona mta o kumua a le whai upu e tolu, se iau e sfuru mane lua. A le au whaitauina nao ni nei whai upu. Whaafonga maia, i nisi nei o a fionga pa ia anu tātou atua. Ma te ai au ia tu foi, ina ia ato o toa no tau i loa le lei o lona whina ngalo. I le poto uma a toa ma le mawhau whau whale anganga. I o tau sava vali e tusa ma le alii, ina ia fia mai o ia te o tau i mea uma. Ma i o tau fua mai ngā luenga le lei uma lava. Ma ia tupu pea lo o tau i loa le lei o le atua. That you may be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Paul's letter to the Colossians, chapter 1, verses 9 and 10. Whamanuia mai le atua, e ale le tātou whaitau ma whanongolongo e nisio ana whiongo pa ia. Me ia tū maua tupe ia te ia lona lava vi inga. Nei se iau e le whawa vau. Amen. O le manatu au, o le tusi whaitau aso i le nei vai aso e whapea. Maua ina ma le fōa ina. Receiving and giving. O loo mawhauwhau ma tō manatu ai, le au whaitau tuspa ia le larolangi, i le winga o le talia ina, ma le fōa ina. We follow the International Bible Readers Association lectionary, and this week, Bible readers around the world are asked to meditate and to reflect on the theme of receiving and giving. Le tāua o leola foai, leola o foina, le soifua tautua, ia le ngata na o le talia, ai ia fia e foai maola tautua ma o foina. Tāua o le loto malie, i mea tātou te maua, ma le tāua o leola whaasoa atu. It's a reminder for us to be grateful for what we have and also be willing to give of ourselves, to care for others, to love and to serve. O le finangalo lea o le atua, i o tātou wola foai, i o tātou wola moisi, ola au auna. Tasi lea fe au tele i le tuspa ia. Mai lava i le tusi o kenese, se i o le tusi muli, le tusi o whaalinga. O le atua foai, o le atua whaitaulanga, o le atua e soi fua moisi, malana fuafuanga. Giving is in God's divine nature. It is innate in his being, embodied in the life of his Son, Jesus Christ. In his message, his teachings, in his morality, and in his humanity, a God who gives, who loves and cares for all, and especially those in the margins of society, the least, the neglected, the poor, the weak, and the sinners. Tasi o au o ngā tele a Yesu, o le taitai au auna. O le Mesia au auna, a servant Messiah. To be a leader is to serve. Jesus' definition of leadership is servitude, is to give, to serve and not to be served. Whai mai Yesu, e siri le foai, nai lo le talia.
Whai mai paulo I upu sa o whai tauina nei. A o tātou I loa le Iesu lea, le atua lea, le Mesia o foina, le keriso au auna, o na tātou I loa lea o na ola ina o lana wheau. O na tātou fua ina lea o fua le lei, o ngā luenga le lei. Or as Paul says, being fruitful in every good work. O le atu nuu le nei, si o tātou atu nuu e pele ia I tātou, nā fua I le soi fua o foina, le ola foa I ina, le soi fua tautua a o tātou tua a, o tātou tia mai I tia sā. No lātou a fusasina, no lātou toto na whaamalingi ina. O le mau lea a o tātou tua a. When we give, we receive. When we receive, we must give. O le ola foa ina le nā o le atua. Nā oa o inai tātou e o tātou tua a. Mālō, whawhitai. Ia te o tōu ua lautongia I le nei Sauniga mamana. Wo manatu, wo tōu māsani I le mau le nei. Le mau o tātou tua a. Wo tōu wola ina, le whina ngalo foi lea o le atua. O tōu o taitai au auna. Servant leaders. Whawhetai I la o tōu tautua, I la o tōu au au nanga mō Sāmoa. Today, our country, our people acknowledge what you have given to this country and to this nation. And we thank you, we salute you, we honor you for giving of yourselves and for serving Samoa. Whawhetai I la o tōu tainga, Malae o tōu whātaitainga, mō whānau lalovaoa as o tātou atunuu. Tasi a le ola o le tangata. O lau lea tala e whai sia mātou au talavou. I always say to our young people, we only have one life to live. Make the most of it. Use it for the good of your ainga, your village, and your country. Ia manu ia tele, le nei Sauniga mamana. Mo o tō uma, o whamanu ia ina, wa amana ia ina, la o tō tautua, o la o tō pulelea. As we listen and read your achievements and your service in this program, it inspires us all to be good citizens of our country and of the world. Ia manu ia tele ono Iesu. Amen. Nā tātou pese, I le pese se lau sfurumare lima. Pei o le ua e susu ai, le lalolangi nei, e ola ai matutupu ai, o mea tutoi nai.
Tātou whāwau ni te tālo. Lea tua sirisiri e se, lea tua mamalu mapaia lawa fio, lea tua Mālō Tūto'atasi, o lanu magangana ese ese, o lea tua o lea lofa, o lea tua o le saulotonga, o lea tua o le file mu. O Sāmoa e whawai lawa fio, o le taritonunga lea ma le folofolanga na whaia o Mālō Tūto'atasi. O le folofolanga mātou te wha wawina. O wha ilangi la lātou folaunga. O tā oto mai I lātou I Tiafau. O lo tū matila pēa la lātou mau. Lo tū pēa la lātou whi au. Ia wha vai le atua Sāmoa. Mātou iai le nei tū la. O mātou wha au na whamanatuina. O le ono se furu tausanga o le mātou saulotonga. Whātu mulia I mātou I le anganga whawhetai. Ono le nei mea alofa o le saulotonga. E le whaingo fio na mātou maua. Na maua I le toto masaa ma le ola whaitaulanga. Mātou whawhetai mo I lātou nei. Le lātou soi fua tautua. Le lātou soi fua o foina. Lo lātou sao tāua isi o mātou atunu. Ia e whamanuia mai I a te I lātou. Le lingi mai au manuia I lungo Sāmoa. Le lingi mai lo nganga pa ia I o mātou taitai. Whamanuia I le ao mamalu o le Mālō. Whapea le sui o le whanua sui tō fia. Ia iai lo nganga pa ia I le pāne mia ma le Mālō. Whaanganga na ina tai taio e kāle sia I lo whina ngalo. Wha o ina ma whatamau a inga ina tangata nu uma o Sāmoa. Ia whatu mauina lo mamalu. I lunga o le nei atunu. Ina ia whaawa waipea le mau o Mālō Tūto'atasi. O le mātou te tālo lea. E alatu I le suafa manu Mālō Iesu Keriso. Lo mātou walii ma lo mātou whaola. Amen. Lewa fonga la langile. Saunang ya mai se foi ole upu whaalai au. E fionga le tuo. Ia wale nei Sauniga. Paftai atu lau sungai le te tai o Sauniga, lau sungai whaiwhi au whamai. Ia mo upu whalai au ia mai se ole fionga le tuo. Tānu talonga fo. Ia ina imanuia le nei wha moe moe. Steimi a fiatu sa mātu tala. Ia wale maulunga. Ia ma le Sauniga le nei tai au. E ia te ule awa tele o te tāpai ma le whaalolo lau whionga I le taitai o le Mālō, lau whionga I le Palmia mo lau Saunoanga. I invite the Honourable Prime Minister for his address. Lau whionga. O te tūlai le awa ma le whaalolo tele. Awa le maluta wee o Sāmoa I ona tūlanga whaalupe. I le sua lausunga le taitai o le Sauniga. Lausunga Reverend Dr. Latu Latai. Pio lau fionga I le au mamalu o le Mālō Sāmoa ma lau masiofo.
a fio sui ol fono sui tofia. Fio lau fionga le lutena kovana o le Mālō Amerika Sāmoa. Fio lau fionga i le whafonga whetalai o le Mālō fiti malo whatua. Fio lau fionga le whaurulunga o le Mālō toke lau malo whatua. A fio li ima minsta o kapeneta tainane le paia mawalunga o le whamasinonga Sāmoa. Fio lau fionga le whafonga whetalai le pāle mene o Sāmoa. Ma le paia mawalunga o sui whaipule o le maota. O te whapaia tu foi le paia o Sāmoa i o na tūlanga whalupe. A wā le paia mawalunga o Sāmoa poto poto. O le paia la balea a wā inga ma lato tama mo lato wainga. Leo songa tu mua mapule i tu au ma lataua. A inga i le tai ma le vaa o fonti. Whātu lau tātou vāta puia foi ma tutuila ma manua. Pe mai le tala al tausala o papa ia mali e toa. Ua umao mai ua Mālō. Ae saue ave le mutia le tuto. Ma whaatalitali ilangi se ao lo Mālō. O le tai au ula le nā Sāmoa i ai le tai au le nei. Na sunu i ai le tātou ala fale i le atua. Tō ai manu a wā matangiu whengai maleata, whale u mautu angiangi, Malae ola manafonga, ma le mautai au e fia o lo punafa naupe ia Sāmoa. O lea ua whaavae ai lo tato Mālō. O le Mālō na whauao, whaupoe o tato matua. Topu mai, tamali im whailaunga, whaletua matausi. Ma Sāmoa atoa. O lo Mālō na talitali ilangi. O lo Mālō na tau whātū. O lo Mālō na talo sie o tātou matua. Lea wa tātou iai i le tai au le nei. A tātou iai le whamana tuina o le ono se fulu ma le whātau sanga. Talu o na Tūto'atasi si o tātou Mālō. I le mawhai ai o na ngalo pe a whai tātou te toe tatu le to'o ma toe tepa i le ata. Ai sea, ana le ai ana nafi, e le ai le so. A o le so, e ta pena ai tae ao mo le tātou savalinga. O mahea le aso ana nafi o le lua i aso le tātou Tūto'atasi. Tā tātou wanga i umai le Malae o le whautunga tangi e Sāmoa. Se i toe velo lava le tia lea. Le tia na whawhau e o tātou matua. O le Malae na tapena. Pe mai e utu ai lo i whawhonga o tupu pe a maualo na nofuanga. Pe mai e le Malae na tapena ai le tōtō ma le fue. Ma le whala e whala i luma ia Sāmoa. A wā Sāmoa nei ma le lumana. Pi ia le atua. Wa tātou waia ia ta ata o tau le leia ilo na wha maoni. Ma lo na lofa tu noa mo Sāmoa. Tai au nei. Sa whaatasi atua i le tātou Mālō. I le toeta tala Aloā'ia o le maota o le mau i vai moso. O se pine wha mau tō matila. Pine wha mau mole lumanai. Pine wha mau tātou te manatu ai le osi ngā taulanga tātou matua. Ina ne ingalo. Ina ne ingalo. Ina ne ingalo. Pe lātou taulanga na whai mo tātou. Na masoe ai le ala. Te
Tamasa sele lof. Ai fe mai siantala. Sāmoa. Ia tau fifi le mu pea. Ia Mālō Tūto'atasi le nei mea. Sāmoa. Ina nei ngalo. Ina nei ngalo yola le taulanga le nā. Walai ona e sapi le fale o puna oa le tai au le nei. Aua nei ngalo. Ia ola I loto manganga. Le meolo tātou tutua le aso le nei. Ina I o tātou manatua. Lau ngā luenga e whai nei. Mo tai au I le atunu. Ia mana mamalu o Sāmoa. O leo tātou mai. Leisi vaenga o le whamanatuina o le tātou Tūto'atasi. Sa ta pena e le tātou Mālō, le tātou sisinga fua. Ina iau toe au whanga poto mai I Sāmoa uma. I Sāmoa nei, mātunu mamao. Te o tātou toe fōi mai le mato le vai, na tātou wasu vai mai. Te o tātou toe vai se toe whātū le whangā, tala le la afa ma le la pala. O la leisi mea toe fau, ma toe pau, ma toe mati, ma toe ti mata I le upenga, mo Sāmoa mo le lumanai. Mua. Toe sila I le whaavae o Sāmoa. Ia whaavae I le atua Sāmoa. Toe sila I le whaavae papa o le atunu. Pe nao na tau. Ai le whatinoa. Tātou vai le nei vai tau le luluti mai o whawhitauli. Ma me ese wawhatia el tātou malanga. Pe ese inga. Le mautonu, fuala au whasaina. Ma le ano noa I le whainga malanga. Ono le tele o whawhitauli. Peitai. A tātou pipi I lava I le mama. O le taimira sanga o le alofa tu no le atua. E le mawhai o na wha le tonu le tātou malanga. Lea. O whatino ina ai le nei wha moe tāua I le so. Ona o le soifua au auna. O le paia ma le mamalu. O le tātou watunu. Tātou te manatua ai le tautua o tātou matua o whai langi le fōlanga. Tātou te manatua ai le tautua. Ae nā saina le ngasu o le tai au. Aolo tātou mafuta whea. O le talitonunga whawai. O le fua e te lulu. O le fua le nā e te sele. A o le ala I le pule. O le tautua. Ma e le aise tautua. E alu fua. O le whamoe moe o le tātou Mālō. Ina iai se vai tau. Tātou te tō mana tuai mamana ia le tautua a tātou mātua. E ale lo lātou sau le tautua ino le tunu I vaenga e sese. Po ngā luenga, po le kalesia, po tālonga, po atina e, po pisinisi malamanuia, po tautua le Mālō, po le alava. Aia tau ane ai le amana ia. O tautua uma sa whatino mo le atunu. O le whamoe moe ola o le tātou Mālō. Ma le manu lauti o le tātou sisinga fu o le nei. Ono su whātau sanga. Sāmoa Tūto'atasi mo se amatanga fau. Sāmoa Tūto'atasi mo se amatanga fau. Na ia tātou tai luma. E pei o le wheau o le whainga lotu o le tātou sisinga fua. Tātou tai luma. E manui ai whaiva matiute o le tātou ngā luenga. Ile kālesia, ile atunu, tai nane le tātou Mālō. O le nei aso,
O tātou poto whatasi e tui nā atu, nisi o pine Tauāloa. O mai an whātulai whātulafonoina le tātou Mālō. E tui nā atu ia i lātou e tolu sfulma le tolu, o whirwhilia. Ona o le lātou soifua au auna. O mafu ai, ona whaia le nei Sauniga mamalu. Mua o le koluse a Mālō. Lona lua polo inga silia Sāmoa. Lona tolu polo inga Samoa tulanga mua. Lona whainga paanga a Sāmoa. Polo inga whainga paanga a Sāmoa. Lona lima polo inga monga luenga Mālō ma le Tauāloa. Lona ono official polo inga Sāmoa. Lona fitu sui polo inga Sāmoa. Lona valu polo inga le au mamalu le Mālō ma le tautua. Ma le pine muli o le pine le au le Mālō Sāmoa mo le tautua. E lei whaingo fia le ngā luenga sa whengai ma le komiti. Pei tai wa iai le talitonunga. E le uma le whaiaso le atua i nisi o le tātou watunu. Ina nei me ane. Ua whape mai, ua whapito le whiriwhiringa le tātou Mālō. A oai lava, o le a whiriwhiria le nei aso. E whaasolo pēr le nei tau mwhainga e tai lua tau sanga ma whatino. O le tai au nei foi, o logo whatulanga le isi, Sauniga whapitoa le tātou Mālō. O le tui nātu leo pale. I whanua maliu uma, o loo lango mawai tamaainga i Tiafau. E le ngatai leo tunga mauma, ma oli orisanga e whaavavaua i lātou na asaina, le ngasu o le taiao o sairinga Mālō a Sāmoa. A maea le tātou Sauniga whapitole nei, o na tui nātu lea, fio atu, lea o le Mālō sui o le whono sui tofia, mai lato Tauāloa. E tui nātu pale Aloā'ia umanei, tātou te mana tuai, le soifu au auna tātou matua. It gives me great pleasure to address this 8th Honourable Award investiture ceremony to recognize our citizens who have made a paramount outstanding contribution to all facets of development of Samoa, both to the national and international level. The commencing of this honorary national award ceremony dates back from 1984, when the government developed a policy that has become a law to recognize and merit the exceptional service of our country and our people. To date, more than 100 countrymen and women have been honored and recognized to their great service, ranking across different professions. This afternoon, a total of 33 citizens will be honored on their supreme contribution to Samoa through their service in religious, medical, legal, teaching and sports professions, agriculture, public administrations, businesses, and private sectors. And community services include recipients of being passed on by their contribution deserve recognition and honor. Pursuant to the requirements of the Honours of Award Act 1993, 9 medals will be conferred this afternoon. These include Mālō Tūto'atasi, Chief Order of Samoa, Order of Samoa, Companion of the Order of Samoa, Order of Merit, Office of the Order of Samoa, Member of Order of Samoa, Head of State Service Order, and Head of State Service Medal. On behalf of our government and our people of Samoa, I acknowledge gratitude and the receipts of these awards for their service to our country. Thank you for being true on your calling and for all the milestones that you have achieved and your tautua for Samoa.
The conferral of these awards is a testament of a government heartfelt gratitude and sincere appreciation for many years of the exceptions of your service to Samoa. Today, history is made as we celebrate the celebrations of your hard work. We pray to the Lord blessing upon you and your families. Congratulations of being recipients of Samoa 2026 National Honor Award. Soifua Maimanuia. After Yatuli. After Yat. Young Eli. Eddie Palmia Molam Saunanga. Ya o whaafonga mau fo il mot. Nā fuanga atoa e peona. Fo ina ili nei Sauniga. Ya e whapea fo ila tōn whiriwhiria. E le komiti ma whaamaunia e le kāpeneta ma lau whionga. Lea ua ia ili nei tāiau whaaftaitele mo le Saunoanga. A o le i amataina le tōlau lawina o whailonga ma pine Tauāloa si o tātou tunu e peona ma lele o tātou teitai le whionga le li Palamia. Mātou te talo atu i le Aloā'ia. Ina ia o tātou tūtulai, mō sina minute, tātou te manatua ai, tupu mai e, o i lātou uma o tō whawhama i tia sāsa o lātou ngā lue, ma o lātou wasaina le ngasua le tae au, i so se matatai le tunu, tātou te manatua ai lo lātou sao. Can I ask everyone to be upstanding for a moment of silence to honor all our citizens, the citizens of Samoa who have served our country and accomplished great milestones for Samoa. Whaafitai. Thank you. Please take your seats. O le koluse a Mālō Tūto'atasi. E tusai ma le whaasinumanga o le tulafono o whailonga Tauāloa Sāmoa whaifselau I watolu. E whae inatu ia I lātou wailonga le whaalia o lo lātou loto toa ma le loto tele. Ato ai ma le ofo inatu lo lātou soifua e siri o nailonga I luma o le fili. Po se osi ngā taulanga ua ofo ma walunga tele e ofo inatu mo tangata e na ia tusai matulanga onga ma le mawhatia o se auaunanga. Ma o le taimi mua le nei whaafonga mai e le tunu ma le paia o le Sauniga. Ua whae ina tuai le nei pine Tauāloa. Mo se tasi o tamali I o le tunu. Mai ai te wala ua tuai ma le ngang whaaloalo I lau whionga I lea mamalu o le Mālō. Lau whionga tui ma le lifano ni I tala atu ao lau whionga. Mo le Tauāoina ia o le nei pine ia manisi o pine Tauāloa o le a Tauāoina ni tae au whaafitai lau whionga le tamainga. Sa ia soifua mai I le aso whao me a whiwse lau ma le tasi. O se tai longa I lona talavou. Ina ua whae e iai I ar suafa o le tupua. O ia o stasi o tai longa o le mau o Samoa. La whiwse lau luas fulvalu ina ua luta le tai. E whenga iai ma le Mālō Niusila. Sa tele lo na sao I le tau mawhainga ma le whaamau popoina o le mau o Samoa. Na iwai na whaau I Niusila. I le tau mawhai lava I le taimi le nao I la tau sa taitai e le tunu ina ia whaatape le mau o Samoa. Toi te liu mai la na whionga. Ma whaau ai.
le tau mawhainga o le mau o Samoa, whaatasi e manisi o teitai o le tunou. Ia te sema, le awhewhi se lau rosa furuiwa, na masoe ila na fionga. I luma o le mano o Samoa sa o lantou uia, e le awala i e pia, mo le whaelo ina atu o le mau o le tunou. Mai pe ona sa o nore teitai o le Mālō ina ua masoe le li, o lana toi upu, Samoa e ia o ngalo toto, mo oe, ma awhai o te oti, ia fifi re mu. O le whailonga, o le kolusia mali atoa, o whai natu le fionga ia tupuata musese le lo file tolu, ua tu Mālō. Ma o te wala watu, i la fionga i le tama ainga, tu ia tua tupuata musese, ia mo le tu ina Aloā'ia, mo le wha a e ina tu ia i o le pineta ua loa, o le kolusia mali atoa. Tai Marie, ia. E mai spread silly. Whawhitai. Whawhitai lo whianga tui atua, ia, a whia mai lo no. A whanga whawhitai tele. O le polo inga Siria Samoa, the Chief Order of Samoa, is the nation's highest meritorious award and may be conferred on persons who have made paramount contributions to the state and to the people, the lives and culture of Samoa on the national and at the international level, and which deserves the highest recognition of the people of Samoa. O le polo inga Siria Samoa, o le whaeronga maulunga, mo le tautua mawai, mo le tau le leia, whae natu ia i la tōna whae sa whanga pito siri o na mawa ai le Mālō ma le tunu'u maona tangata o lo tātou so'otanga ma o tātou ainga le anga nu'u o Samoa. Ai meise le tūlanga whaale a le anga nu'u ma le whaale a tunu'u ma whaale Mālō ma uala ngā tatau o na whae i natu i ai le tūlanga ma malu i le Aloā'ia. O se matai mai sa fotula whai le whioanga whunga poa ma sa fotula whai sawai. O se tasi o matailonga o le maua pule a Samoa e pe o na wha mapopo i le a whaivi salau mo le wadu. O se tasi o matai na wha au nuua mataitai o le maua pule a Samoa na wha au nuua i Saipan. Ma nisi sui e fitus furutasi o le maua pule le tausanga a whaivi salau mo le iwa. O le tausanga a whaivi salau sfurulima i na ua maui le taua mua le lolangi ma ua whapenao na ngai mai ni usila i nei mo whai masuia peritania. Sa to e taliu mai e le malanga al to whai a sa fotula whai. Talo whai ua le tau nuu i whanua. Nei ia mali wai a o whapenao na wholau mai i Samoa nei. Mana tua pele ta i longa ma le toa e lona sao ia Samoa ma ona upufai, Mālō Tūto'atasi. E ia e tau le avatele o te whaeloa atuai ma le whaaloalo. O le polo inga Samoa, the Chief Order of Samoa, e whae inatu i le tō whae a namula urula waki mamoe, ua tū Mālō. Ai, o lo i nei, ia le tō whae namula uru ape
tupo tivoli manamula olu. O le sui o le ainga, mai tātou ainga I whanga pōm tō sivi msafo tu la whai. Mali umea namula olu. Ia e tau ao le pine o le tō whae a namula olu. La waki mamui. The Order of Sāmoa may be conferred in accordance with the law on persons who have made an outstanding contribution to the state and to the people, our lives and the culture, not only at the national level, but also at the international level. O le polo inga Sāmoa, e whae natu ia I la tōna whaia, sa whanga mawa e le Mālō, Mālō Tūto'atasi, o lo tātou siu manga, ai maise o le anga nuu o Sāmoa. A toai ma le puipuia o mea sina le tunu. E le ngata I tutonu o Sāmoa, e whape fo'i ma tunu I whafo. O le whionga I tama inga na soifua mai le afe varu selau turulua. Tu o le Mālō I le asono o Februari, afe selau sifurulua. E mai le ana papa ia mai le. I le aso sulima Novema, afe varusalau I vavalu, a vea I mali sili o le tunu, a o iai lalo Sāmoa I pulenga siamani. O ia, sa tau la mua I leo ina o le finangalo le tunu I pulenga Mālō, a meise rona fina winga o le saulotonga o Sāmoa, fatasi manisi I Sāmoa, I le fina wina o le mau a Sāmoa, I le vai ma siamani, o Peritania e whapea fo I Amerika. O whaeina tuai le tātou Mālō, le pine Tauāloa, o le Order of Sāmoa, po le polo inga Sāmoa, I le whionga I le tamainga, e whionga ia mtaafa Iosefo, ua tū Mālō foi. Pei tai o lo inei, le whionga tau ili Kolose Fruen, e whapea foi Elizabeth Green, o sui, o le ainga, mai lana papa, ia o te tāpaina I tala mai ao mo le whae ina tu ia I le pini Tauāloa. O le testimony e whapenao na whaeina tu e le pine Tauāloa o le polo inga Sāmoa. O le whionga ia I inga pisa. So I fomai le afe baruselau warulua I sasaai. Ia meisi foi o popua whaasaleanga I sawai. O se tasi o le sui o mau pule. Whaunua whaatasi ma le totele o tamali o le tunu I Saipan le afe selau maleiva to e taliu mai le whionga ia inga I Samonei le afe selau surulima mai pe on si le fia to telo le tunu e whapea le tala e o ai inga I le matawhanga I Saipan ua tu uwa mai Samoa ma to telo le tunu manamlo uru e whapea le tala e le o ngā sami po o le alo sa ia ina sa ia whau ai le wa ama tau mawhai e alo fia ma o mai ai ia le whionga ia I inga ne ala ato a fio sai pe no lo ia I lava le wha maoninga na
e tau o le I Inga Street. O Aloā'ia I lava e o mai nei le so. E ui na tui Mālō, ai mana tua pēr lona sao I le Mālō Tūto'atasi o Sāmoa. Ne ua whio mai le whionga e suanga masunu tui sila o ia o le grandson o le whionga iau inga ia mo le Tauāloa o le pini Tauāloa mo le whionga iau inga. Whio mai suanga He was born on the 22nd of July, 1950. Attended a school in Samoa, attended the Marist Brothers in St. Joseph's College. He graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Laws, Bachelor of Arts and Masters of Arts. He worked as an attorney at the Office of the Attorney General for many years. He became Attorney General of Samoa from 1988 to 1991. He became Chief Justice from 1992 until his retirement in 2019. He served 27 years in the courts of Samoa as the Chief Justice of Samoa. He passed in 2021 at the age of 70. Ladies and gentlemen, can I welcome the spouse of the late Patu Falefatu Sapolu to receive his award on his behalf. Lau whionga e ringa noa. Sa o tauina I kolisi o Samoa. Whanau mo whawhailele leo langa tautua mai le whanga wharise la ma pia. O se tasi o skorosipia le tunu. Whauina mai universite e Otako I New Zealand I le whailonga tau waila au whawhomai. Tō fielo nei tū Mālō, me whanga mwhale a se la, e vea mawhaipule o le parlemene I le a whiw se lau fitus furuiva. Na vea minstau I le ele mfo ngā whanua, whale meli mwhasala launga I le a whiw se lau walulua. Na vea minstau a onga, tupulanga talavou, mtalonga manganu. Na vea foi ma minstau whatoanga mwhai ngā whaiva. I le lua fisfulu ono, I le lua filu lima. Sai an taua veina ai, le tofinga o le sui, o le fono a sui tofia. E pa ia o le Sauniga. O te walau atu ma le whaalolo. I la uwhionga le mamea, tu le tufunga ropati molia. Mo le Tauāloa. O le pine o le whaironga a Samoa.
Ya o lo'o a fia tu malon faletua fia ngai ama yava. After tele lau fia ngai mamea. The companion of the Order of Samoa, o le poloinga whapaanga Samoa, is conferred on those who have made exceptional and important contributions to the government, to our state, the people and the life and the culture of Samoa, not only at the national level, but also at the international level. Those who have made contributions to corporations, the states, and those who have rendered lengthy and valuable service and friendship to our country. Sa soi fo mai I le afe fselau tolu fitu. Ua valu suru valu tausanga le matua o lo soi fo pea. E mai le fianga sa fune mtaulau niu silim palau li fa ngau ta vai salani fale alili. O lo ia umia ni failonga Tauāloa fa le awa onga. Mai le afe fselau on su fitu le afe fselau fitu fa sa ave mfaya onga le universite o le Pasifika ia le fua. Le afe fselau fitu sfulu sa tofia ilo na itu Mālō e na fo pa almene le itu Mālō palau li fa. Afe fselau valu lima o le afe fselau valu sa ave minister kabineta. O ia foi al matua faiva il coliseo lo moenga fou ma le universite. Afe fselau valu se yo le dua afe na fa vai nai. Le universite o le aonga ale amosao sa vau. Ma o ia foi se tasio tu stala ilonga. Pa ia al valaudia o le tuinato o le fa ilonga o le companion of the Order of Samoa. Ila na fionga il papa Tauāloa le ota tama Saufatu Dr. Peter Pola ala ilima. Ya o te tapai ia na ionalo na fionga le ota na fionga to le ava ma na fionga fui mono ya tala mai o to au fai masui o si o to tama le fionga il Tauāloa. Ola na urua I tautua I le Mālō I le afe fselau fitu sfulu. Sa tautua I le mtanga luenga le pālibia ma le kabinet. Afe fselau fitu sufa sa tautua I le mtanga luenga pesinisi ala manuia ma leipa. Le afe fselau fitu sfulu valu sa tautua I whaaptonga o tau I mwhaulai whaafosei. Le whaapea fo I mtanga luenga o leo. Sa to fielo na I tu Mālō
Awa taua beina no foa. Ai le afe salau i furuono. E o le pae inga o le lua afe ma le tasi le lua afe ma le ono. O le pae inga o le lua afe ma le ono le lua afe se furu. O le pae inga o le lua afe se furu tasi lua afe se furuono. Sa ia taua beina no foa le sui fonga fitalai. Le lua afe ma le tasi le lua afe ma le ono. Sa tau fia e vea fonga fitalai. Le lua afe ma le ono le lua afe se furu. Sa vea minsta tina matamai tai ati na nu maanga fisotai. Mai le lua afe se furu tasi le lua afe se furuono. Ua fitu se furu tau sanga lona soifua. Mai le fianga lo lumwenga. Pa ia Sauniga te wala watu ia i le wharetua o le fionga ia po le tofa ia to le fui vale lei whare moeli ataua mo le Tauāloa o le pine mo le fionga ia ona po to le fui vale lei whare moeli ataua. Ia fionga ia lau fionga fau o le lava mai le fionga ia to le fua o ngase ia ua fionga ilon wharetua. So i fu mai la solus furu tolo o kuso afe i selau fas furu lima. Wa ato le valus furu tasi tau sanga lona so i fua. Te tam whanau, ne whianga wharewha. Siria ma le tolu furu tau sanga ngā lue le ka le sia me tisio es whaiwhi au whamaoni. Tau simta ngā ruenga, i le whianga o Salamumu. Foilunga, Malae malu, whangatongo, whangaima, ta funa Amerik Sāmoa msa fotu la whai. Sa tofia e le kalesia metisi Sāmoa, e vempresteno le kalesia metisi Sāmoa, e le tausanga e lua afis fuma le lua. Mālō lo manu mālō, e sunga i whawhenga inga le lua afis furu lima. O loa vene ma taitaifono o le kalesia sofatasi Sāmoa, le National Council of Churches. Taru mai le lua afe lua. Pa ia le Sauniga o te tapa ma le whaaloalo, le sunga i le whawhenga inga Mālō manu mālō, le taitaifono le NCC. Sunga i soli uni, mo le Tauāloa le pini Tauāloa a Sāmoa. Tauāloa le turanga lua marisi. Tauāloa le universite o kilani la fe fisalau fits furfa. Toi taliu mai Sāmoa nei tautua molona tunu malona Mālō. A fe fisalau baluono a fe fisalau balualu. Sa vea i Mālō sili o le tatu Mālō. Whaiunga o tausanga a fe fisalau balualu. I le pae inga le nana tofia i lona i tu Mālō. Fale la taim sa matau. Ia e vea masuia whaipule o le i tu Mālō. A fe fisalau i vatasi, a vea minsta whātuanga wa matua mwhai ngā whaiva. A fe fisalau i wuivono, vea ma minsta so i fua Mālō loina. O ia fo i sa vea masui pāle mia.
I le pae inga lona sud wha o le Mālō Tūto'atasi o Sāmoa. E vea whai o ia minister o tūrisi. E mālō nei le whionga ia misa telefoni reslev. Wa luas fulutou tau sanga e vea mwhai pule le tū mālō whala la tai ma Sāmatau. Pa iar Sauniga o te tāpā man whaalalo. Ia le alo tamaitai o le whionga i le laun whausia ia ona po misa telefoni reslev. Mo le Tauāloa o le pina Tauāloa mo siona tua le whionga ia misa. Le alo tamaitai o le whionga i le laun whausia ia Erika Reslev. Ia mais patele pe ia valaulia. Na vea mawhai pule o le parlemene. I le awhai fisalau I batasi. Tō fia vea masui whangaftalai I pae inga le nā. Soi fo mai fasto I le aso los furufitu Februari a whai fisalau fast furufitu. Tō fia vea ma whangaftalai o le mauta. Le pae inga whai fisalau I vas furuono I le lua whema le tasi. Pae inga lua whema le tasi I le lua whema le ono. Pae inga wha parlemene le lua whai furuono I le lua whai lua tasi. Na tofia e vea minsta o leo leo mfale pupui mai le luafe ma le ono se io atu I le luafe surtas. E Mālō nei ua todos furutu sanga o vea mfai pule o le tu Mālō ana lofi no meletas. O sta mali ina ilonga lon tulai mai I le whafoefoina o le fono usu o Sāmoa a o vea mfongftalai. O te tāpā man whālolo, lau whionga leo pepe to le whua puru whawhisi. Ia, whionga lau whionga, mo le whae nātu o le pini Tauāloa le tātou malo. She was born on the 8th of June, 1911. She was the first principal of Pota Girls College for 50 years. She was one of the members of the Mau movement who advocated for Samoa's independence. She continued to serve her country with pride and humility. She passed away on the 8th of June, 1991. Ladies and gentlemen, the next award is conferred to a whionga toa salamasina te mato Mālō. Ia, whionga whionga pali moe Mālō mon waiki. Ia, mo talieina o le pine le whionga toa. O le polo inga Sāmoa mo ngā luenga Māwae, ma le tau leleia, the Order of Merit. Polo inga mo ngā luenga Māwae ma le tau leleia e whae nātu ia I lātou sa whai ni tau tua Māwae mo Sāmoa. E le ngata I Sāmoa nei, ai whapea tūlanga whawa Mālō, ma sa o lātou tui nātu ni sa whanga Māwae I le aluaru I luma o so si tau mawhainga. Ai maise le poto salalau,
tūlanga te ua o ina o whanau, le tūsi o tūsi, tūlanga whasai nisi, mamatau pa whalotu. O le fionga ia whamasanga wa whasuanga te le sia le pia, sa vea ma whaiaonga, o le rua iaonga, mata i tamalingi la whewsela uonu sifuru. O ia sa ia whatuina le ofisa utu a onga mata i songi. O ia foi sa ia whawaina le aonga whaiaonga moa onga mata. Sa vea mwhatono por kalame moa onga mata i universite au kilani, lua fe malafitu na whatuina ai, le aonga mata i Avondale lau kilani. Whaurulunga al por kalame ma onga whaiaonga al Pasifika i au kilangi li Auckland College of Education, ma o se tamali o se tamaitai wailonga lona sao, i tūlanga tau lea o tauina o whanau, tūlanga tau a onga, e whapea fo i le potu salalau, e le ngata i Sāmoa nei, a e whapea fo i Maniusila. O te walawatu ma le whaalalo, i lau fionga af masanga va afsuanga tele sia le pia, fia mai mo le tali eina, o le whailonga Tauāloa Sāmoa. He was born in 1972, a talented warrior of Samoa. In his record of being a professional boxer, he recorded 52 wins in 59 professional boxing matches. Out of the 52 wins, 43 victories by knockout. He was ranked among the world's top heavyweight boxers from 1996 to 2003. He was a bronze medalist in 1992 Summer Olympics in Spain. He was a gold medalist in 1991 New Zealand Championships. He was a gold medalist in 1990 Oceania Championships. He achieved gold medal 1990 New Zealand Championships. And in 1996, he was the champion, not only in New Zealand, but across the Pacific. Paiao Sauniga Tūto'atasi o Tauāloa, le fionga whamuingato le tai David tu, whae ngatu iei, le pina Tauāloa Sāmoa. O le silpia, o leo fo o whengai, le fionga whamuina, ma leo tauina. Whanau tā alo le tunu whaipirenga e o mai i tai au nei. He hails from the village of Lalamanu Alipata. He was born on the 30th of June 1995. He was born a talented boxer. Right now, he is the champion, world champion of the Ring magazine. He is a two-time world champion of the IBF world title belt. No defeats so far. He has recorded 30 wins in 30 professional boxing matches, 23 wins by way of knockout. He is the #1 cruiserweight champion of the world. Ladies and gentlemen, can we welcome champion Chai Opitaya.
Ladies and gentlemen, tayo. Awa watu le tātou Sauniga e le whionga fiso. Whaftai atu lau whionga i lau mamalu, whai se mālo longa, whaftai tele mai spati mo le whionga i lau mamalu. Lau whionga le lipa albia, ia whinangalo malia o te tāpana o whionga mo le Tauāloa o nisi o tātou whailonga o lo whawau man whalolo. O se formai whauina Sāmoa. Le masfuru ono tausanga o tautua o se formai a Sāmoa. Lua sefulu tolu tausanga na ngalue ai i Mālō e ala i le whale mai tele i matoatua i upolu msawai. Tolu sefulu tolu tausanga na ngalue ai o se formai tō mauti. O ia o le recipient o le Special Award i le tausanga te nei o le Lifetime Achievement Award. A whai whaselau ni malima i le a whaselau le tasi le a whai whaselau ni malima. Sa whapena o na whauina mai ai i le aonga whawhomai fiti ma matailen tautua i le a whai whaselau ni malima. Se ia o lava i na Mālō li taia. Pa ia o Sauniga o te tāpama le whalalo, lau sunga lea tau le sā lea na Dr. Lancelot Eves. Mo le Tauāloa o le pina Tauāloa Sāmoa. O le sunga pali i me mea alanga e lua Samuel upetaia. O se tasi o formai i whauina a Samoa. Mai le whionga sa pali sa vai mai vastai a mata tautua le sunga pali e le soifua maloloina i le awhi fisalau fitus furulima. Ua limas furulua tausanga o ngalue i o tātou whalemai u polum sa vai. O lo ia o mia whailonga whaapitoa i to mai whaapitoa e pe o tautonga tonga fitinga ma vai moe. O ia o le taitai whono o le formai i Samoa e se furu whātau sanga. Sa ngalue ia o stasi o sui o le komiti o le palola Samoa mai le lua awhi furu tolu se i o le lua awhi rua lima. Tolu tau sanga sa ngalue o stasi o komiti whatonu o le whaaraptonga o le pūlenga o suawai. O ia foi na ia whaatuina le Plaza Medical Clinic, ma le Petaia Medical Clinic. Pa ia o Sauniga, lau whionga, lau sunga pali i me mea a Samuelu Petaia. Ia, whiomaia. Whiomaia lau whionga. O se matai, whionga ia tofa mai sai pipi sawai. O se whai aonga wha uina, sa vea poi mapule aonga, a matalan tautua i lei fifi, o se whai aonga, ia e whapea foi. Lona whenga iai, ma o aonga, ale e kalesia, o le au paia o aso e ngatai.
Sa vea foi matai fono le socio puleaonga. Mai le afe salau iwa iwa le duafe ma le iwa sa vea i mfatonu a onga le University of Hawaii, the National Tropical Botanical Research Institute. Le duafe ma le iwa le duafe dua fa. O ia o professor o le ngangana Sāmoa le BYU Utah America. O ia foi na ia fatuina le atinae. Mo le fioanga sai pipi savai. O le avea I lava o mai le taimine I o whaingoinga le Center for Culture and Environment. Ia o Sauniga, na fionga tofa, tabana, na mula ulu wa futi tabana, mo le whaidonga Tauāloa Sāmoa. O sio na fine o lea o mai tofa, o Justina tabana, ia mo le pine Tauāloa sio na tama. She was born on the 4th of April, 1926. This year, we celebrated her 100th birthday. From Leova and Patamea, she entered religious service as a sister to my Taisa at only 20 years of age. She was a teacher at Whalealupo, Leone, American Samoa, Savalalo, Leumoenga, Whalewha, and Leova. She had dedicated 80 years of service to the Catholic Church. She continues so today, supporting services to the Church in Samoa and in overseas. Ladies and gentlemen, can I welcome Sister Maria Toletea Toiaufanga to receive her award. The next award is the Officer of the Award of Samoa. This award is conferred on those who have made significant and meritorious contributions to Samoa and excelled in their respective fields, not only domestically, but also internationally. Ua tūmalo, pe tai mana tu pelo na sao. So ifo mai la sulus fultolo Januari an fif sela umaletasi. Mai le fioanga o le oba, e whape foi ma pia nei. O stamali I ilonga I le taleni o le musika, fai pese, tusi nota. A fif sela lua tolu sa ia tu fatasia I whai de pua pia. A fif sela fast umaletasi sa ia tu fatasia I whai de pua le oba. O ta nei le so e whaafia I foi whai de pua mai le fioanga o le oba. A fif sela fast urbalun sa ia langi na I le vi o tanga vai o Samoa tulai, masisi ala ufu. A fif sela lima sa ia tu fatasia I whai de pua le lepa I sawai. O lona Tauāloa I inga na tafuna I kuresa, na ia tu fatasia le pese, lo tānu'u a o whanawai. Pa ia ar Sauniga, e ui na tui Mālō, ai mana tua pelo na sao. Na whianga ia inga sao ni kuresa I one. O sui ar whanau, ana whangrai, mo le tau au ina ripine le whianga I inga.
He is the first Pacific Islander to enter into a New Zealand government ministry in 1996. He first represented the National Party. He was the Manukau City Councillor from 2004 to 2010, and also the Auckland Council in 2010 and 2016. He was a board member of the Manukau District Health Board from 2004 to 2016. He's a member of Cities Against Discrimination in Asia Pacific. He was asked to chair the Asia Pacific region, but decided to leave Auckland Council and couldn't take up the position. O ia sa matai mai na fioanga o whalalatai. Ia whaif sarau Tūto'atasi sa vea io ia ma konsale i mata upu tau ma whainga Mālō i rea tunu o Cook Islands. O ia o se matai longa o Sāmoa ma Mali o Sāmoa o lo o whapenao na taula mo i le mau o Sāmoa i te tono New Zealand. Pa ia o Sauniga. Lau whionga nai lupe matasila lima Arthur John anai. Ia whionga ia lau whionga. Ina Tauāloa Samoa. E mana tua pēr le tautua e ui lava ina tō whāmai tia. So I fō mai i da susfurulua o mati a whaif se lau whāsfurulua. Sa tū Mālō i le lua a whaisfurfitu. O ia o se loia whāuina Sāmoa. Tele tau sanga o na lue le ofiso loi sili. Ia e whape nā fōi. O na ngalue o se whailau tusi, o le whailau tusi mua mua al tātou Mālō, the first secretary to the government. Lima se fululua tau sanga o tautua matawela i si o tātou utunu. Pa iau Sauniga, e whionga tuala ta malalangi kaunita lo vendi nari. O le tali eina le pine e Sāmoa. O sionalo ia ala I Mālō whalewhatu e nari. Ia, whionga ia mo le tali eina le pine le whionga le lo ia. O se whaiwhai au whauina le tunu. Tele tau sanga o tau tua. I le whai au o le tala le lei. So I fō mai le a whaif sarau whāsfur fitu. Ua tū Mālō I le amatanga o le tau sanei le suk fitu Februari lua whemale lua ono. So I fō mai sa tala tuila Amerik Sāmoa. Au tauina I le aonga le kale sias fitu I le rovai le a whaif sarau lima sfurutasi. Whau mai le Universite Linda e California, Amerika I le a whaif sarau unono. A pena foi on whau I le whailonga o le Masters in Theology I le a whaif sarau uno iwa. A vea mawhai aonga. A matalan tau tua I ngā luenga le atua I Amerik Samoa I le a whaif sarau fitu su fitu. E whapena foi I le a whaif sarau balotolu I na ua mata ngā luenga I New Zealand. Ono sfurfatau sang. Ngā rurue ai ma le whionga I whaletua I Tiana Mapapu. E le whafoina, a meisa o le taita inga o le ka le sias fitu. Pa ia o Sauniga,
E ui na tu Mālō sunga i whawhenga ia pasta ala i moana wiri papu ai mana tua pe alona sao. O le whianga i whanatua. Tauāloa i pini. Mo le sunga ia pasta wili o tu Mālō. Sa vea mfatonu o le Youth for Christ o le autalavau mo ke riso i Sāmoa i le awhewhiselau i vasifulu. So i fua mai i le awhewhiselau lima sifulufitu. Tu Mālō le sunga i le whawhengainga i le sifulufitu a peria lua whedua tō. So i fua mame whaamai lele mai i le whio anga o saina i whaleata. A whewhiselau i vasifulufitu. Pawai na infatuina le Kalesia le Worship Center Christian Church i Sāmoa. E o mai li taimi nei, ua i vasifurulima e Kalesia ua mawhai o na fatuina e totonu o New Zealand, o Australia, o Amerika Samoa, o Hawaii, o Amerika, Afrika i Saute, o na o le ngā ruenga. Sa whitai tō ngai sunga i le whawhengainga. Ai meiso le Kalesia. E ai o Sauniga, o le sunga i le whawhengainga e ui na tu Mālō. Ai mana tua pea le sao o apostola vidam mafo e. E le ati na e o e Kalesia. O le whaletua i a lavina mafo e. O le a whaeina te i le pina Tauāloa. Na le sunga i le whawhengainga o tu Mālō. O le sui le polo inga Sāmoa, o le whaelonga o le member of the Order of Sāmoa, e whae natu ia i lantou, e amana ia i lantou Sāwhanga Māwae, ma le Aloā'ia mo Sāmoa, i lo lantou ngalue puna wai, ma mai le ngai so stau mwhainga i tono le tunu. Whapea tau mwhainga, mo le manuia lau tele ma le tau le leia o Sāmoa. Tu Mālō, i le asus furu ono i ula ia whiwselau iwa iwa. O tau ina i University of Victoria i Wellington, o se lo ia whau ina a Sāmoa. Nga lue whaalo ia i tutono le tunu. Tō fielo na i tu Mālō wha parlemene. I le tofio le i tu Mālō. Sa vea minsta te tele o ngā rue ngā le Mālō. Hei tai. O rosi le fia le tunu o le whaavela vela fi ifisela uiwa iwa na tu Mālō ai. A o ia sa vea ma fono whautua. O le taitai fono le fono whautua Sāmoa i New Zealand. Te leo na sao i whai ngā Mālō mo whai o le tunu. Pai ai o le Sauniga. Le ana po luanga lau le vaula kam. E ui na tu Mālō. Ia e mana tua pea no na sao. Alo e whasino ia luanga lau. Tole foa ma masoe. Ia, ia se i receive le award o si o lua tua. O se kapiteni whamoemoina e foi ina sao le tunu i lunga o le basa. E manatu a whai e te malanga mai sawai e te sila fia le lei le kapiteni le nei.
Tele no na sao mai da fe sala fit suru lima i le lua fe suru lua. Sa ve fo ia mo fisa langolango o whalaptonga o waa Samoa. A fe sala fit fa e sa ia lo na sao i le whawaina o whalaptonga o waa Samoa. Ia ona whailonga whapitoa i tūlanga tau kapiteni ma le saonga le mua o waa e whemalanga i runga o le vasa. Tolu suru fitu tau sanga. Na vea ia ma kapiteni sa fo e ina sao Samoa e whemalanga i le vau poru musawai. Pai au Sauniga, tu fatasi o tō ao, le whionga tu whilau ta po i soti mapu. O le Tauāloa kuna Tauāloa Samoa. He was a household name in the 70s. One of Samoa's first champions in professional boxing. In his career, he recorded 43 wins, 23 victories by way of knockout. He was a proud ambassador of our country. He retired from professional boxing in 1982. He was inducted into the Samoa Boxing Hall of Fame in 2010. Ladies and gentlemen, can we welcome Sunga Pali'i Montgomery Richard Beetham Sr. to receive the award. Ole pa umai de Sunga Pali'i, am Sunga Sua o siona to fafine, ia mole. He was born on the 8th of April 1965. Hails from the village of Mota'a. Graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Arts, Masters of Arts, and Bachelor in Town Planning. He contributed enormously to the All Blacks, to the Manu Samoa, and to the development of rugby in New Zealand and Samoa up to this day. He represented New Zealand and Samoa at the international level through rugby. He was the head coach of the Manu Samoa from 2005 to 2007. 1990, he received the New Zealand 19 commemoration medal. In 1997, he was the member, or became the member of the New Zealand Order of Merit. In 2003, he was inducted into the International Rugby Hall of Fame. He was knighted as a companion of the New Zealand Order of Merit in 2017. And he was inducted to the Pacifica Rugby Hall of Fame in 2025. But yeah, Sauniga, can we put our hands together for Lauli Savai Michael Tones? Sa soi fu mai le fianga papa sa tau savai.
vaisala ma vai fale alili. Ua valu sifuru tausanga le matua o lona soifua o loo pule alofa le atua. A o tauina le aunga tūnanga lua I vaisala ma le korisi maulunga le korisi o Sāmoa. Sa o tauina le korisi whawhaiwhe au malua. Sa ngā lua le ofisa o leo. Ma le ofisa o tiute. Sa vea mawhai aonga le korisi whawhaiwhe au I malua le tele o tausanga. E fast fulu futasi tausanga. Sa ngā lua e whawhaiwhe au ai. O ia o se whaiwhe au sa ngā lua matausi mta ngā ruenga e whakasai sa lei lua. E whapea foi, ne pulenga I salenga, ma mta ngā ruenga I whasaleanga. Sa vea masui tei fono le whakasa. Sa to fia o ia o le tei fono le whakasa. Le luafe, ma le malu le luafe sifuono. Pensione Mālō Mālō. Ai o lo whapena ona maulunga pela na tautua I a Sāmoa. Pa ia Sauniga, o le fionga I le whawhenga inga Mālō. Reverend Tiafau. The head of state service order is order to honor those with outstanding and meritorious service to the community and to the public service. O le whailonga al poloinga, lea o le Mālō, mo le tautua mo ngā luenga whaaloto I whale. Ai mai se fo I le tautua mo ngā luenga al Mālō. Whaion whae nātu I lātou, wa Aloā'ia lo lātou sa whanga mawae, ma le tautua inu I tū Mālō, ai mai se o si o tātou tunu. O le whionga ai Patea John Roach, Stasio Tamali'i, wa loa lan tautua I si o tātou tunu. Le ngata I tūlanga I whaangatama I tūlanga taulakapi. O ia sa ia whaavaina le aulakapia le aukilani reti na ilea awhiw sala ui vasifolu. Luas whatau sanga sa vemper steno le unlakapia Sāmoa I aukilani. Sa whaavaina foi le tele o tamun sanga I tono New Zealand pe o Samoan Consular General Cup. Ma le taito a fitu aukilani Sāmoa, the Auckland Samoa Sevens. Tele tau sanga o veai, whidiwhidia o lakapia Sāmoa. E le ngata mo Sāmoa nei ai whapea foi New Zealand I aukilani. Presidente o luin lakapia Sāmoa I aukilani. O ia foi sa taitai fono I la lakapi. Ia I New Zealand I otahu. Ma se tasi o tamali I watele lo na ilonga. Ma ilonga lo na sao. I le atina eina o le taalonga lakapi I tutonu I si o tātu tunu. Pa ia o le Aloā'ia ia. Tu whatasi o tātu au le whionga ia Aloā'ia Patea John Roach. Mo le polo inga Sāmoa. Baru sufutasi tau sanga le matua o lona soifua. O lo malo sipea. Sa tauina I le aonga malisi mulivai. Tele tau sanga o ngā lue I tutonu si o tātu tunu e vea ma whailau tusi. Ia I le whionga I le tapafu asina I le mali toa o vea ma awa malu o le malo. Le tele o tau sanga. Fast fulu tau sanga. Sa ia o ngā lue I le maota o le ao le malo.
Mai le fianga o sa le aula vainganga. Pa ia o Sauniga tu fatasi to ao le sunga le pali to i va Paul Perez. Mo le whaidonga a Sāmoa. E 50 tausanga, 57 tausanga. O lana tautua o se whaiao. A whewsala on fitu na vea im whaiaonga i tūlanga lua i a sau. E fitu a onga tūlanga lua i le tunu na whaiaonga ai. Le aonga tūlanga lua i loto whanga. Le aonga tūlanga lua i sa whata, o sa tawa, o papa sa taua, o whalea lupo, o sa mata. Sa vea mpule aonga i tūlanga lua, whalea lupo i le a whewsala upanuwan. Sa vea mpule aonga i tūlanga lua i ne iafu, a whewsala uiwarima. Sa vea ma sesi aonga a le tua sau, i le tausanga i ruafe. Ma wha wau pea lana tautua wha sesi aonga. Se iau ina Mālō Tūto'atasi. Pea on Sauniga tu fatasi tu ao le fionga sau ni maa pasi welu. Hol whailonga a Sāmoa. O ia o se pailate whauina a Sāmoa. A matalon soi fonga lua e whalitupe o Sāmoa, le Bank of Sāmoa. Whapea foi na vea ma se tasi o traffic controller e le tātou Malae lele i whareolu. Ma vea i o ia ma pailate sa ia foina ia tātou lele whemalanga i le vau tuila manua. Sa vea foi ma tamu taalo al manu Sāmoa. O se tangata taalo le lei ma taalo i longa. Peitai le awhi fisalau fitu na tūla ia isi whaablawe mātu ia ina upa ule lele sa o la foina fatasi malona soa pailate. Maali li umal pasese. Na o ia masi Aloā'ia toto sa whapenan whaasaoina i le whaalawe. Pai aon Sauniga o tātou whailonga mulimuli whae nātu i le li pailate ia tau tai toko te whaiano. After ya tu lau whianga le li pahan mea, lava pale foi mo le Tauāloa o pine e ne yaso. Le pai ai o Sāmoa, to our esteemed guests who are here with us, the Honourable Speaker of Fiji, New Good Lady, and the titular head of Tokelau, thank you for being here. To the members of our diplomatic corps, thank you indeed for honouring our request to be here with us to witness the conferral of the awards to those with meritorious service to Sāmoa. Paio le tunu, paio matu leo whātawa. E bol moli atua ilu matu o nganga whaafatai tele. Le nei o maolunga le nei aso.
ia ono lotou whaamalolo mai ma le tala mai o ao. Ma atu le fio ngai lea o malo le malo, mona mna siofo. E whapea fo ila fio ngai sui o le fono sui tau fia. Pa ia o le kapeneta, fio ngai le fonga fitalai, ia e maise, o mi sa lango. Pa ia o tai o e kalesia, ai maise o auna le tua. Le loa lo tatu o tunu i on tu lang whaalupe, e iei le matu tau finga. Ia o lea ua fafonga le tua i dina yaso ma le wha moe. Mātou manatu foi, e le uman whai yaso le leo le tua. Le silua tau sanga o lumanai, to e whaatino foi i nei wha moe. Ai to e mole atu le ngang whaaftei tele, ia i le paia o tupu mai se foi, ia o fionga i tamai tai sā, ia o whaafenga inga taulangi, ma le lo le tunu sa wha e na to e pini tau aloa le tātou Mālō. Vi ia le atua i lau tau tua ua. Tō le matu pala ni Saunoanga le tai o le Mālō, mātou manatu whai lea mo o tātou. Ai to e whai loa le ngang whaaftai po i o le komiti, le fiatu le fionga ia ma soniolo, fionga le aki apikupo, e whapea whautisunga ia pali ma le fionga ia leota ma le lo nei komiti, i le lato ngā ruenga sa ngā pātia i le whamasina, le nei o tau lau o le whamoe. Se mai se pati mo le komiti. Ia, ona whaatai lau sa mātou tala anga le leile tua i le whaua wino por kalame al Mālō Tūto'atasi o Sāmoa o lo ua whaamatalia nei tai Mulinu'u. Ia, o lo iei fo le tali ngā sua o tāpena ina. Ia, mō le tamawhitanga i nei auli. Can we thank again and acknowledge the presence of His Excellency, the Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, and His Excellency the titular head of Tokelau. Tāpale ma whalolo lo sunga le whawhenga. Ia mole whaiuina le nei Sauniga. Iona tala mai leo ao tātou ainga mo le whaulaina o tātou Mālō. Tātou tatala. Ale manuia ma le file mua lawa fio le atua le tamā. Le alofa sisili eso Iesu Keriso lo mātou ali ma lo mātou whaola. Ile ma le mawhutanga whai pēa ma lo lava nganga pa iai. E tū mau mai lea i lunga nei whātasinga. Ma lunga si o mātou atunu o Sāmoa ma le lalolangi atoa. Ono Iesu o mātou tatalo atua nei. Amen.